Hamren Deputy Commissioner Asai Hemalong Karbi Anglong Autonomous Council election of Harman Perangke Mai Kangni. Nahor lang so along Naga Atum Long Lake Kacharai Paruhum. Kopili aro along Okipru. Kardom Nili Karbi Birta Thanbang Samidurmi Bepi. Non Arjikta Birtang Tonpen. Kewangti 2017 Aru Achiklo Karbi Anglong Autonomous Council election kepadopon Jabuthak. Jangmi Nipai Chris Herkep Arni Hamren Deputy Commissioner Asai Hemalong Perangke Amai Kangni. Perangke Amai kepadopon along Assam State Election Commissioner H.N. Bora IAS Thihek Penlam Kepachini Ponke Karbi Anglong Autonomous Council election kepadopon Jiaphan Karbi Anglong Lapen West Karbi Anglong Ahawar along Paroner Kebra Kreketom an polling station do Laso Angbong pen election kepadopon Sungkrung Adimta Dota Haiji Sitame un an ke ingsamjin pen election kepadopon Jiaphan si Commissioner Bora pen Aning kacepat hepon alam ning jepon. Election kepatu dunjia candidate tumlak Thomra suri phokep anpar padam longle puta pachini pon. No namat election kepadoji arni hot pon pelang lapen code of conduct stame pathik pon pelang. Stame prabjin pen nini nithamapi pen pathik pon popusi commissioner ahin pen ning jepon. Labangso Perangke Amaya long kachitong dun atum laki. Assam State Election Commissioner H.N. Bora IAS Secretary Home Department Assam Mahananda Hazarika IAS Deputy Commissioner West Karbi Anglong District D.K. Barwa ACS Deputy Commissioner Karbi Anglong District Adil Khan IAS Superintendent of Police West Karbi Anglong District Mahesh Chand Hazarika ACS Lapen West Karbi Anglong District along print Lapen Electronic Media Atum Chetong Dun Rinti. Duikhon jilar upaयुक्त aru arokyo dikhok aru Bukajanor SDO tekethokol ase meetingot aru logote amar Secretary Home aru Secretary Hill Department amar Commissioner bikhokol ase ami election to jate oha jitu Karbi Autonomous Council election আমি যাতে শান্তিপূৰ্ণভাৱে আমি কৰিব পাৰো এইখিনি সম্পৰ্কত আমি আলোচনা কৰিলো আমি বিভিন্ন দিহা পৰামৰ্শ লৈছো আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা যিখিনি আমি আমাৰ উপায়ুক্তসকলক জিলাৰ অধীক্ষকসকলক আমি তেখেতসকলক যিখিনি কৰণীয় সেইখিনি আমি তেখেতসকলক বুজাই দিছো পলিটিকেল পাৰ্টিৰ লগত মিটিং কৰিছো তেখেতসকলৰ পৰা আমি সহযোগ বিচাৰিছো তেখেতসকলৰ কিবা যিবিলাক শংকা আছিলে বা যিবিলাক তেখেতসকলে অলপ এপ্ৰিহেনশ্যন আছিল সেইখিনি আমি তেখেতসকলৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ এইটো স্যাৰ যিটো সময়ত আমি এইটো বেছি ধৰণে পুলিচ ডেভেলপমেণ্ট কৰা হ'ব আপোনাৰ গোটেই জিলাখনৰ ভিতৰত গোটেই জিলাখনৰ 813টা পলিং ষ্টেচনৰ ভিতৰত 269 প্ৰায় 1/3 মান হ'ব এইকেইটা হ'ল মানে সেনচিটিভ তাৰপিছত 172টা ভেৰি সেনচিটিভ আৰু 372টা সেফ ভেৰি সেনচিটিভ পুলিচ ডেভেলপমেণ্টটো বেছি ষ্ট্ৰং কৰিব যিবিলাক স্যাৰ আপোনাৰ এইখিনি ব্যৱস্থা ল'ব সেইবিলাক আমি স্বাধীনতা দিছোঁ এইখিনি এই লাষ্ট এটা ইলেকশ্যন হৈ গ'ল তাতো অসুবিধা হোৱা নাই তেনেকৈ সেই ধৰণে ব্যৱস্থা ল'ব এইবাৰ বাৰিষা হ'ব পাৰে বুলি আৰু বেছি এইবাৰ ছাৰ ইয়াত EVM কৰিব নে আপোনাৰ বেলট বক্স আমাৰ বেলট বক্স মানে আমাৰ কাউন্সিল আমাৰ কমিশ্যনত এতিয়াও আমি মানে অলপ অসুবিধা হৈ আছে আমি বেলট বক্সেই কৰি আছোঁ কাউন্সিল ইলেকশ্যনত ইমান সমস্যা নহয় পঞ্চায়তৰ থেংক ইউ Nonjong Karbi Anglong Lapen Nagaland ahoy Nahor Langso Mate Lahorijan along Bangpharo Sose Nagaland pen Naga Atum JCB Hai Hui Chewansi Longley Kacharai Jiaphan Longley Kepasur Thurpak Laso along Lake Kepasur Lakir Lahorijan Rang Killing Ahawar Malomsi Angton along Le Naga Atum Thurpak Si Kepasur Pon Lapuson Kepasur Bom Ahut All India Karbi Student Union Asong Atum Ahoy Kahumridam Ahut Naga Atum Lapuson Asai Ki Claim Bom Ahut Thekdun long si ke khamke dun pusi aiksu amai phu inustimung pen birta nang pale
non malam so phan dihina pharman birta mo ington pon iksnang আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুতি লগা আচলতে ইয়াৰ আঁৰত কি আছে ইয়াৰ আঁৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Netrajoti Optical, exclusive branded spectacles showroom. Visit us at KST Road, opposite Member Hostel, Difu, Karbi Anglong. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Dihina mo ophi puthot bertalong wang thulo West Karbi Anglong ahawar kheroni kopili aro along aningkan wang ason thak thaksi pening lethot ta Karbi akha atum hako pen na klem bom wang bom okipru ajutang nonjong kopili aro along okipru asai ke padopon abirta kat news channel la pherang ke kheroni pen birening hi birta dang pale Kheroni Kopili Aroy along Chengbom Arong Arat Atum Pen Patir PC Aningkan Wang Ason Thak Thak Pining Aningkan Lethot Sitame Biren Rong Pipen Kechepehem Pupon Si Ok Pru Asai Amo Padupon Og Riri Aprang Sarthetok Bipen Benkidit Asai Padupon Dead Api Lang Roy Lang Jeng Ase Alir Jamsarpo Ase Arklipon Bangso Api Kepangrum Tanga Roommate Pamsi lang roy along kiprupon pangchenglo labangso ok kipru along asai along akijum nai sitame bangsuri hini armu atum ok kipru along chitong dunrinti nikan arjona lo nikan kang kimalong ko pai ka selang mate ningarong aji ko pli lang ka chinglu alam pathebel mate ok kipru lason han ka churi la poson karbitum aku bentana ke kroy bom mate nang lason ke klem bom du lapsi pini la thasame West Karbi Anglong arlo chengbong arong arada tu alang letum ningkang kang thim pena phit non ningarong ningaje chipi mate la ku pli roy long chinglu chingthi la poson pena jok pini koplia roy long ok pru padu pon lasi labang so ok pru karbitum ko mantu pen sinang ke kroy mama te ko son son pini lada katum
ko anarmus je tong maladak kifro tum nili jini phanbot kache tong prai bang suri si bak luar mu suri ini bak bang suri si ini bak luar mu kache tong la pedikana sekpen niltum karbi porompora so aprilar ni senil tum karbi porompora o kifro ke pedopon an la so porompora so aprilar ni kathi ka par lang thidu domasi unedalo an piniar ni senil tum api senil tum suri lo uthoro tare karone se nil tum lo han thiri lo koplia royal Uttar Borbil Police Station angkang Uttar Borbil along rihing amekang sipen inut nerkep ang deng ka Charlie Auso apran kedam joyadim ASAB achok maratum pen kaselam dam Uttar Borbil along jangmini phai kre nerkep arni inut ingdeng nerkep ka Charlie Auso Deepak Mazumdar rihing ame anu jok ketong dam rihing ame kangsi bajok apran kedam ijui adim along Jangmini Pai Kre Sirkep Arni Haragat ASEB Division Achokomara Tumpen Rihing Kaselam Dam Lapen Rihing Anujok Adung Pai Kang Pai Pon Birtabang kalapon sa Kangton Iglo lang ibgam thakad news channel domay thakmi kurwang thu